पाउचेद युम्फम ओइबा मरु ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी मेखल की सेम साब हौरे असम मेखल द सेनरुबा वीवी पैट मशीन लिसिंग अहम चाम लौसिलुरे कौमसिंग लिसिंग अनि कुनिथोय की मार्च थादा पांगथोकदरुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मेखल की सेम साबा होबो ओइना असम मेखल द सेनरुबा वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल वीवी पैट मशीन लिसिंग अहम चाम लौसिलुरे सिविल इलेक्शन कमिश्नर सीईओ की मियंग मखादा कमीशन असिगे ऑफिशियल सिंगा अगस्त कुंतरेद वीवी पैट मशीन सिंगा तु लौसिलुबने इलेक्शन कमीशन की टीम मधुना असम की तिनसुकिया अमसों डिब्रूगढ़ की मशीन सिंगा तु खमजिलखिबने टीम मधु अगस्त कुंतरेद इराय नुमित मणिपुर थोंगलबगा लोइनना असोय अंगम थोक्तनबगिदमक सेक्शन अंगाक सेंदुना थमख्रे मणिपुर की मिखल असिदा सिननबगिदमक वीवी पैट मशीन लिसिंग अमगा सट्रेट तरामंगा आनंदगी लेरे मधुकी मदकता असम की मेसेज लिसिंग अहम चाम लौसिनबगा लोइनना हाउसिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ मणिपुर की कस्टडी वीवी पैट मेसेज लिसिंग मरी चनिपान तरामंगा लेरे मधुना नतना बैलोट यूनिट लिसिंग मरी सट्रेट हुंबुतरा तरुक अमसों सेंट्रल यूनिट लिसिंग मरी सट्रेट हुंबुगा तरुक लेरे आरिबा मेसेज सिंग असिना कोमजिंग लिसिंग अनि कोनितुदा पांगथोकदुरबा मिखल असिदा सिन्नबा कोनबगी थाकता लेरे हाइरे मणिपुर गोइना मिखल असिगी पोलिंग स्टेशन लिसिंग अनि चनिपान मरहुद्रा मरी हांगलगने कौमसिंग लिसिंग अनि कोनिथोय की मार्च तारा खंबपंदा हौजिक लेरिप मणिपुर लैंगागसिगी मपुनसि लोयरगनि पसिकी ममांगदा इलेक्शन कमीशन हौनबी मतुंग इन इलेक्शन नोटिफिकेशन थोकदबने मणिपुर जाउन गोवा उत्तराखंड पंजाब अमसुंग उत्तर प्रदेश की मिखल कौमसिंग लिसिंग अनि कोनिथोय दा पांगथोकदबने मिखल असे सिननबगिदमक ईवीएम अमसुंग वीवी पैट थौरंग तौसिनबगी सरुकंबोइना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना सुप्रीम कोर्ट पेटिशन अमा थांगतुन ममांगी मिखल सिंगबरी लेनना थांगलखिबा इलेक्शन पिटिशन सिंग फाइलिंग तौबगी मतम लेपिनबा हाइजखरे अतोप पाउ अमदना ओ असौबदा प्राइम मिनिस्टर पुलिस मेडल पिरकले इंडिया गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मखादा लेबा ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल पोला थौबाल असौबा पाखंग खोंग लेरक्ता लेबा औक्रम असौबदा कुमजा लिसिंग अनि तारागा मफनगे ओइना प्राइम मिनिस्टर पुलिस मेडल फॉर लाइफ सेविंग की मना पिरकले कुमजा लिसिंग अनि तारागा मपन द इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की साजिंग कराम द थोकिबा इसिंग इसाउद मी कननब होनबद असौब थौतांग लौखिबगिदमक पुलिस मेडल असे पीननब खलकपने एवार्ड असे लेबाक असिगी ओइना कुमसिंग लिसिंग अनि तारागा मपन की मियोइ निपान खंगतबदा ओ असौबसु यावरकपने माना असे ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की सेक्रेटरी राजीव डिन्ना हौकिबा अगस्त कुंथ्रागा मतोइदा न्यू दिल्ली की सदर पटेल द लेबा AIPSCB की ऑफिस द पांगथोकबा असंबा थौरमबदा ओ असौबदा खोसिनगे ओ असौबसी मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के इंस्ट्रक्टर ओइना संगलगा डिप्यूटेशन था मणिपुर लेंगा के डिपार्टमेंट ऑफ रिलीफ डिजास्टर मैनेजमेंट की मखादा लेबा स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स के सब टीम कमांडर ओइना लेबने हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस चेनब सिंह दंडी पीबदा तपथबसिना बीजेपी की मिंगचत थियनबने बीजेपी की पार्लियामेंटेरियन अमोरिबा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामीना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द चेरोल अम इदुना सोनिया गांधी राहुल गांधी पी चिदम्बरम रॉबर्ट भद्रा अमसुंग अतै हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी सिंह करप्शन गमरी लेनाबा केस तुना लोइसिनदुना दांडी पिनदब खोनबदा तपथबगी थौंगसना बीजेपी के मिंगचत सोहल्ली आइना वफम फोंगदोखरे कुमजा लिसिंग अनि तारा गमरी द पांगथोकेबा मिखल के कैंपेन द पार्टी सिना असिगुंबा हाई प्रोफाइल करप्शन की इशू सिंग असिगे मयोक्ता थबक पाहिटकनी हाइबा वफम सिंग पुखतुना कैंपेन चथकिबदु निंगसिंगबम थोगे हना स्वामीना प्राइम मिनिस्टर की मियंग सिंगजनके अवांग थाकता सेंजा थुमजा तौब मियोइसिंग के केस गवर्नमेंट मतम चन लोइसिनहनबा ngamdre सेंटर द कांग्रेस नलसिंग यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए की मतम द सेंजा थुमजा तौकीबा गमरी लेनबा केसिंग मतम सांगना लेरगलाबसु ngasi फोबा कनागुंबा अमत दंती पीबा ngamta लेरबसे बीजेपी नलसिंग बा एनडीए लेगा के फजाबा मिंगचत नक्ति हाइना स्वामीना माके वखलोन प्राइम मिनिस्टर द भंगदोके माके जेरोल अदुदा स्वामीना मखाताना पनखिबदि सोनिया गांधी की मबाक नुपा रॉबर्ट भद्रा सेनरी स्कैम केस अदुसु ngasi bobo khumang joksin bangamdala leire magi mathakta black money ga mari lenana case amare lankat khibane delhi high court to his scam case binding leire ariba high profile corruption case singasi sahi kya loisindana thamba asina maram oraga bjp na kumjali singani tara kambari de mikhal ga campaign satapata miyam do wasa khibadu khandaruga ikaiting hai ore corruption thengna ba mati masi lhendaba lhendana ba honagani habesana bjp ge maroiba campaign am oikibani पार्लियामेंट की ओरबसु स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सिंह की कैंपेन नत्रगना पंचायत इलेक्शन दब ओरबसु बीजेपी न सेंजा थुमजा तौबसिंग मयुक्त अकनब एक्शन लौखटकनी हन मियाम द पोंगदोखिबा लोइनना बीजेपी लेखा न सेंजा थुमजा की थोंग अमत लेहलोय हनसु इलेक्शन कैंपेन सिंह द पोंगदोखिबनी आइबा वफम सुब्रमण्यन स्वामी न प्राइम मिनिस्टर की पुनिंग सिंगसन के
Maka tarakpa atau pau amadana Herat province ki matungda Kabul lasu Afghan nabi sinama ki hak panganan apa protest taukre. Afghanistan ki nongsup thangba saruk talaiba Herat sahar ngarang masing jamlapa Afghan nabi singna lambi da thorak tun lebak adu sasan para Taliban nabi singa hak mapung pananga kadabani aina miyamge. Kogsat amasat krapa matung dang hasisu Kabul ki lambi sinna nabi sing thok narak tuna. Sapmana badabi da protest taukre. Masing jamlapa Afghan nabi sinama ko da play card sing python akan ba slogan kaya sulauke. Afghanistan da Taliban Malaysia na dupising mapapan da thok tun tabak taw bayahan kadabani loina na masing mapung harat mapung panat tampus pangan kadabani ain akan ba dabi tawke rally adu ki video amada Taliban fighter amada khongjang sangsilakli panapi protesters sing adu ki mai kairom da nomai maton onsin duna sangsilak laga slogan sing lawal lepan da phora bagi saktam uba phangke auki bagas tara mangada ikan khangau tana yamna khonglei tuna sa target military campaign amagi patungda Taliban na Afghanistan kudum chanke bane Hardliner Islamic group asina ngasi anuba government ama semgani hada law thokrabane Mausa Taliban ki lagak matam da thamlamba akan barul singa du kom thoptuna inclusive government ama biam da pinana ba khona gani ainaso Taliban ke wangang loi Zabiullah Musa hitna law thokibane Afghan nupi sing junggi mapan da thoktuna thabak thoram sing pang thokpa ya gani tawba tabo Musalman sing shariat lo ki makha sa thaba ya gani aike Hardliner group asina mamang da nupi sing gamari leina ba Mari lainana thamlamba akan ba ating basing ado sing thaningai wena kom thokal lagani aina wasakpa lairaga so Afghan nufi aham banadi Taliban ge wafum sing adu tamba pung phana tha jabang amna dribane anawa administration am Afghanistan da Taliban purak labasu lebak adu leib Afghan nufi singe ponsiron kari orak pa yabagi habase nufi sing adu ge punung da hangduna lagliba wangni haire Amnesty International na thabak tauba Afghan ningol Samira Amedina Twitter da phongtora kibada hana paying sing office amadi media outlet sing da thabak tauba Afghan nupi sing yumdagi thoktanarba Taliban leaders in akan bawa from thamlak le aike school amadi university sing da nupa nupi mahiroi punna class da sarka min na bayaroi aina so phongdorak bagi mathakta nupi mahiroi sing punupa lecturer sing like tambi basu yaroi haibagi akan ba atheng ba thamlak re aire nagalamrom da aikoi gi khwai dagi maru oiba partner di China ni funding su China da ki pirakani Taliban Sahi ke marom leptana lan sokna kipana miyamna ainingai leitana waraba amade sendong gi phibam su tungi asa tawningai leitana sokal chokselak lapa Afghanistan gi khwaide ki maroiba partner si China ni and Afghan Taliban leaders in apong dokre phibam phatraba Afghanistan put nauna sengwa sagalak pada China na chawra mateng pangane kahena sel tungi phibam sok tharaba Afghanistan da kori sing barang kaine leiri aina Taliban na phong dokre China gi bel ama lambi ama initiative adu Taliban na mapung pana sawut kani haina Hardliner Islamic group asigi wangaloi Zabiullah Mujahin anokba asa galoi na nungai papang doke China ki initiative aduna lebak adu Africa Asia amsung Europe tongan ba pambai sing na samjana na pandam thamli bane hidang pham sing red line kangphan lambi amsung industrial park ke bal asigi manung da thamna da khonari bane China da Afghanistan da anokba investment chathanar ba mati matam sana lan sok na ke pana lekha tahlawa laiba ga du bondauna sangwa saga da khonari Hiram asomda biyang thamlaga China asi Afghanistan ki khwaidi ki marwai partner amani aduga phibam sok tara balebak aduda khwaidi ki sauna mateng pi ki throba bar mapang haina moza hitna ngarang idari da best tawba pause amaga una ki pada phongdo ki aire Afghanistan da kori ki mind ki amarang kaina lairi matu China ki experts na laklaga lakthok tuna pokhraba matung da tongan pa matam masi ki oiba atang ba polam sing da onthok kadabani malem da Afghanistan ki khwaidi ki sawba kaijel su China no oidun lakli haina moza hitna makata na phongdo ki Aukiba gastara mangada Taliban fighters na Afghanistan khudum chan khiba matam adu China na harau nungai ba phongdo khiba galoina na insurgent group aduna miyam gi sepa da pung lublakani amadi Afghanistan bo anawa sakhot mayul amada purap ngangani aikibane Taliban leaders in Afghanistan masagi amadi berei ba kalainari ba policy program sing asan ba miyang galoina na ai sing da packet lakani ai ba wafam China na thamlakibane Housing di Taliban leaders in Afghanistan da liba makal khudeng makke lalo forcing irai laina mangan bangam nagani Malim gi athi lebak sing ka chana chinan lemen da bathorang paikalakani Afghan miyam gi aning ba apamba loina international community ki thamboi masak khang Taliban na thabak tawrakani hai pawa phum ki asu China na phongdor ki bane Afghanistan ki maning makha tamjaba ki mataw adu China ni kai khumnai lebak adu gi sovereignty device sing da kari kam mo amata da khuteng jelloi aduka Afghan miyam ga parubapang oi ki mari senggot kani aina China gi foreign ministry ki wangang loi wong winvin auke ba lebak ko panami da phongdor ki bane Seltong ki hiram da kumang sausin hanar bagi damak taseng ba lautuk laukoi laitaba inclusive political structure mathau tai domestic amasung foreign policy da moderate weba tabak thorom paikat pasuk mathau tai loinan lebak atu da leiriba
lalholu group singka ningthina pau phauna duna terrorism buthanana bhona basu tangai fade aina wang winda phongdoki bane nagala marumda taliban na russia basu bakhoi gi maru eba partner amani aina lawre moscow amasung kabul ani gi marakta apaba manipur ko ngamkani hanasu taliban gi wangangloi mujahina phongdoke pansirda landabada khumang choksin bangamle haina taliban na claim tawkre Afghanistan da anti-Taliban forces naga toktun lairiba amata ngarba province pansirda Taliban da yamna kanda landabada outpost taramathoi ga punna Sotul district center loksindana ko yamna khumang choksin bangamle aina Taliban na claim tawkre Taliban gi culture and commission gi member oriba Inamullah samangkanna phongdokkiba matungina khothokna bagi thodok singa duda resistance forces ki fighter kuntra kamari atkre aire Taliban Sotul district da khumang choksile aina claim tawruta video amaso online da tagalakhe ngarang hingsa da kiba operation da amasung asi ayuk su panser gi Sotul district da khothokna bada opposition side asi ana yamna thoki aina samangin na aige panser ngakthok liba Ahmad Masud ki forces na dima khoi gi mi kya sikre hariba du reject tawrudun Taliban gi maikida asi ana kaya yauki haina phangdoraki opposition front gi spokesman Fahim Dastina phangdoki ba matung in hauki ban mit mari ni asida Taliban gi fighter sahum yang hat ki amasung jam rabada sani marfutrana sohan ki ana phangdoki ngarang hing Taliban Jabal Sivra Singsang lalaga ngarang hing Taliban Jabal Sira Singsang lalaga Sotul district sangsinana ba hona rake adoba makoi mai pa kide lan sona ki mapapum atu da makoi gi aksang kya tadun laike makoi na haksang ni fuda mapura ga satki aina dastin aige Taliban amasung resistance forces ki marakta yamna kan khothong dari basi wari sanar ga jana ba purakna ba hona ba da fail oikraba matung dane ngarang panser gi samkham oriba Gulbahar da Taliban amasung resistance forces ki marakta khothong na rakhe Maduda nakal arimagna aso oso bakulai pawa sinaki aina Arabian News na report tauke aroi bada content sing asigi marwai ba pau khara asiba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asedagi yang biru popona bakwa thaga sari channel asin atom ta kanara bade subscribe taw YouTube channel subscribe taw beru mulena like and share taw basu khawi gan pramappo amuka na thaga sari